Wahai sahabat tulen saudara, naga olehmu suatu curito Nabi junjungan kita, curito Nabi junjungan kita. Sajak dirahim dikandung bunda Siti Aminah namo ibunya, Tuan Abdullah namo bapaknya, Tuan Abdullah namo bapaknya. Mula Muhammad dikandung ibu Siti Aminah, indahlah tahu Jibril datang sewaktu-waktu kepada Aminah lalu menyaruh, hendaklah dengar wahai Aminah, engkau mengandung anak batua, seorang rasul daripada Allah di muka bumi menjadi khalifah. Salamu Aminah mengandung Nabi, segala rasul datang berganti. Siti Aminah ibu ajari, engkau mengandung anak yang tinggi, engkau mengandung anak yang tinggi. Dengan Muhammad anda namoi, pemilulah ya anakmu ini, inilah rasul nan panyudahi, inilah rasul nan panyudahi. Muhammad dikandunglah 2 bulan, Tuan Abdullah tiba janjian, lah sampai aja daripada Tuhan, lah sampai aja daripada Tuhan. Aminah lah tinggal seorang badan, nganyulana menjadi harapan, kuntung salamai ke menjadi tumpangan, kuntung salamai ke menjadi tumpangan.